Ande kopane. O popile Vandaga, o popile man. SABC News re ikemetse ebile ga re tsele tlhakore dikgang mo Motsweding FM. Ke go leboga slides ama sentle mothoetso madume ke dimakatso mo taung dikgang ke tsa ura ya borobedi mo Motsweding FM. The Conti Lebepe Foundation e kwaletseng mo presidente Cyril Ramaphosa kgwedi e fetileng gore ba tlisise magato a tsamaiso e sokameng ya dithendara tsa didirisiwa tsa go itshireletsa di-PPE kwa Limpopo. E ikuetse go lefapha la boitekanelo kwa porofenseng gore le phasalatse maina a ditlamo tse di sa rebolelwang dithendara. Lefapha le phasaladitse maina a ditlamo di le 216 tseo di ungwetsweng mo thendareng ya didirisiwa tsa go itshireletsa tsa diranta di le dimilione di le 100. Mokaedi wa setheo seno Conti Lebepe o boditse gore ke eng lefapha le sa dirisa maina a ditlamo tse di leng mo database ya lefapha. Lefapha le ne go sa le galela ka ya gore tendara eo e ne di sa bapadiwa mme ba dirisitse maina a ditlamo tse ba di neetsweng ke lefapha la matlotlo. Lebepe a re o belaela le mepe. E tloa le boshedi bo bolokulu or department e berekise di-company tšeo le re a di angwadisa le database for supply di-PPEs. Di gona di-company tšeo le ro gale di supply di-PPEs tšeo le ro di mo duma database ya mmušo wa ba sa berekisa tšona. E tloa le bošedi bo bogolokulu gore le tšee di-company tša bagwera o tšewe di-company tša macomrade o tšewe di-company tša meleloko gore supply di-PPEs ka leina la gore ke taba ya emergency. E tloa le bošedi bo bogolo re tshwala ka mare re ba collef gobane le molao ga o e dumele. E tloa le taba ya sekobokulu. Mapodisi a mo letsholong patlo la babelaelwa ba le supa tebang le kgothuso kwa lebenkeleng la dibenya kwa Cradle Mall kwa bophirima ba Johannesburg. Kgothuso eo e bakile gore go nne le thuntshano le batlhankela ba le babedi ba mapodisi ba ba neng ba se mo tirong kwa kgaolong eo. Babelaelwa ba le babedi ba gobetse. Motlhokomedi wa tshireletso kwa tikatikong eo le ene o gobetse mo go masisi mo tiragalong eo. Mapodisi a ikwetse go mongwe le mongwe yo ka tswang a na le tshedimosetso gore a ikgolaganya le seteišene se se fa gautshwane sa mapodisi. Mathapelo Peters ke sebueledi sa mapodisi. Preliminary information suggests that the armed robbers came into the shop and after pushing the employees to the back of the store, took jewelry whose value is yet to be determined. Shots were fired as the suspects left the store and more shots fired outside the mall. 3 off-duty officers who were at the mall for private business noticed what was happening and immediately placed themselves on duty. At least 2 of the suspects were injured during an exchange of fire between the officers and the suspects, but their accomplices allegedly managed to carry them out of the mall into their 2 getaway vehicles, a white Nissan NP200 and a black BMW. Bothati ba re batho ba le 13 ba lafiwa kwa bookelong morago ga go thula ke sejanaga se se ineileng naga mo lefelong la kotsi kwa Florida kwa bophirima ba Johannesburg. Sebueledi sa JMPD Wayne Minnaar a re setlhopha seo se ne se le mo veneng fa sejanaga sa bona se tla thulwa. A serious hit-and-run accident occurred at the intersection of Westlake Road and Albertina Sulu Road in Florida. 13 people were injured from a van, which included the driver, and had to be taken to hospital. The road was partially blocked and traffic had to be diverted. However, the traffic is now flowing as the accident scene has been cleared. Nterwetse ka kganye kwa setlhoeng mo reng eno. The Conti Lebepe Foundation e kwaletseng mo presidente Cyril Ramaphosa kgwedi e fetileng gore a batlisise magato a tsamaiso e sokameng ya dithendara tsa didirisiwa tsa go itshireletsa PPE kwa Limpopo. E ikuetse go lefapha la boitekanelo kwa porofenseng gore le phasalatse maina a ditlamo tse di sa rebolelwang dithendara. Dikalo tsa ura eno ke dimakatso mo taung dikgang tse di latelang di ka ura ya borobongwe. SABC News re ikemetse ebile ga re tsele tlhakore dikgang mo Motsweding FM. Wait a minute. Ke Motsweding FM. Konka bokamoso. Bloomberg 92.3. Motsweding FM go fitlhela mo DSTV audio 809. Ayo wa utsanani wena, ayo wa utsanani.
tshwana le wena ayo ya tshwana le wena modimo wa rona
Wait a minute. Motsweding FM konka bokamoso. fihla nako mogaetso ke yona nako ya gore re kopane mo nakong eno ya tsosoloso. Afrika Borwa ya go tumedisa. Afrika Borwa tumela tle o ka tswa o le ka fa Botswana, tumela o ka tswa o le ka fa Lesotho, gotle bo ka tswa ngwe le teng o re amogela ka makhubu a 87.9 go ya go 107.9 kali ke bile the brain. Oh, hallelujah. Lesome le borataro metso morago ga ura eno ya borobedi. Thulaganyo e mogaetso tšaka go ka etse ke tsosoloso ke tsabaka kwano le mo Kamedi Tube. Ene thulaganyo o ka ya mogelang ka tlhamalalo go tswa mo letlareng la rona la Facebook, go nga wa ya mogela jalo ka tlhamalalo gone jaanong mo YouTube. Ke ka mogore tsamang ka teng mo Kamedi Tube ga re se nako re a tsena re a tsamaya. Ai ke tsema ya tsena ngwana mme di brain re boetse gape moretsi o montle wa motsweding ke rona ba ga gona nako ngwana mme a re sile re tlhatlhege ka go dumedisa kae ka paka ko leng gone modimo a go boloka go ne le seatla ke kopa gore mo leng teng ngwana ga mma puta dipilisi di atametse ba kanya kopi ya metsi ke rona bao re rumilwe ke moya di brain mo Kamedi Tube ke batla ke dire ja ai shoo.
hinanati lesome borobedi metsotso morago ga ura eno ya borobedi Afrika Borwa o ko kae o reditse o le ko kae nare o tsamaya o le mo selageng sa gago o ka tswa o le mo dipalangweng tsa botlhe itseng gore thulaganyo e le reditseng ke tsosoloso o na jalo le di-brand station ke Motsweding FM konka bokamoso 87.9 go ya go 107.9 ke tle go amogela sentle thata fela moka mme re tle go kopatle gore morago fela ga gore re potele fela mo mabenkeleng le go kopa wena moreetsi wa Motsweding FM gore re tshware ka mogala o re tshware ka mogala mo 87 tota mo 089 860 5665 ke ka moo re tsamayang ka gona go Botswana ke lopela magofi re a lebogatlhe le ka tswa le mo mogodisane le mo motlokweng le mo magori ya pitsi le mo lobatse ba fela tsona jalo le bo gotlhe mo letsora bo Francis Town re ile ra le bona tle ra le bona ditswalo tsa rona le mo Facebook ya rona ya Motsweding FM re le bona tle ka gale re lebogela le tshegetso ya lona re lebogela le thetso ya lona le ka tswa le mo mafelong a farologaneng a station seno sa Motsweding FM nna ke bidwa di-brain ke le rata wa itse ha ke na le lona ke na le tsotlhe ke le rata ka lerato lona ba retsi ba Motsweding FM le ba ratua ba pelo ya ka ke a bua Setšhaba sa gompieno se tshwenngwa ke mathata a itekanelo a jaaka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le dirilwe ka tsela ya sesaense gore le phepafatse madi, le natlafatse masole a mmele, le fokotse le kgatelelo ya tlhaloganyo ka ditswaki tse di natlafatsang itekanelo. Lerumo la madi le ikantswe ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le bonwa kwa Dischem, Clicks le kwa dikhemiseng naga ka bophara. Le bonwa ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power. Wait a minute. Ke Motsweding FM. Konka bokamoso. o te molaetsa o ke batlang gore ke go neele ona wena moreetsi wa Motsweding FM o ring a o batla go bona merokotso e namatsang ya madi a gago mo dinakong tseno tsa ketsaetsego e tirele letseno leo le bonalang ka go beletsa mo go Bitcoin gone jaanong go fetola botshelo jwa gago. Bitcoin e tsweletse go gola bontle ka boleng le ga jana letsetsa go simolola gone jaanong gongwe wa beletsa bonnye kgotsa bogolo jwa 12,000 rands. Letsetsa poki mo 079 962 2570 ka re ke poki mo 079 962 2570 go ngwa letsetsa Emily mo 079 647 2944 Emily ki 079 647 2944 go ngwa Ntabiseng mo 079 151 8869 Ntabiseng ki 079 151 8869 ke matla ntwena ke Bitcoin. Wait a minute. Ke Motsweding FM. Konka bokamoso.
St. Moses Choir hororiswe mo motsweding FM konka bokamoso mogaetso e re fela gare boa ka fa ke go kope ka swetswe gore ntshware ka mogala mme o tle re rapele re a itse gore fa nako e tsamaya fa ka nako ya dipilisi ya gore re tle re gopole bao ba sa tsogang sentle bangwe ba rona ba santse ba itlhaotse go itlhaolwa ga bona e le ka lebaka la mogare ono wa coronavirus mme gare boa ka fa re tsaya ba le babedi ba tle ba rapele re gaufi thata le mola wa tlholo go tlile go nna thata mo metshamekong ya Absa Premiership mosupologo kgwedi ya phato le malatsi a le lesome le bosupa The Citizens Cape Town City e thulana setlhopha sa The Brazilians Mamelodi Sundowns motshameko ka ura borataro mo maitsiboeng motsweding FM jaaka gale e tla bo e le kgong a bona ba tla dira mo kgoleng a jaaka serete gaufi le boko tsola dietedi e tsena ka dietedi mo tsereganya re pay on o ba re penalty mo tsereganya re next sepetwe metshameko mo motsweding FM. e le metsotso e le masome a mabedi le borataro morago ga ura eno ya borobedi mogaetso ke nako ya gore nna le wena re tle re tsene mo thapelong mme re rapela bagaetso re rapelele malapa a rona re rapelele bagaetso ma Afrika Borwa re rapelele bagaetso ba le ko Botswana ba kwa Lesotho bo Welcome re le dumedisa le lona Bloemfontein re na le lona ka lerato le lekalo mme re rialo re re ha re tsana go etsa mayafa a re gopoleng ba ba koma okelong bangwe ba le go gae re tlasetswe ke sera seo re sa se boneng a re rapele re kopa ba le babedi ha o ka re ka mantswe a mabedi a mararo mo ka meditube re be re tsena mo dilong haleluya motsweding FM dumelahle Jehova modimo wa Israele mabaledi ga go bitsa kwanyana le godimo ganisa le patela gago Jehova ena le sela mo se se tsamayang le fatsing Jehova putulula seatla sa gago se se boitshepo morena modimo wa me bana ba gago tsuba ba le fatsing Jehova re request morena putulula le tsogo la gago le le boitshepo Jehova o tsene gare ga ipetlele Jehova o go fodise bana ba gago Jehova ba ba kulang le ba ba le fuga Jehova ba fodise ka lebitso la gago le le maatla e bone morekolo di amela ya phela ba busa amen ntate re le bogare bo le rema bua le re mogoro re mogoro ka kwa Magalisburg re le boga setapelo a gago ka gale ha re rapela modimo wa re utlwa re a le boga mongwane motsweding FM dumelahle dimorara modimo mo boitshepo oh haleluya ka go leboga modimo go nna re tlhabitse tsa baletsadi le re bone le motshegare le mantsiwana modimo ke tsena modimo di otsotse di diragala mo tshelong jo go kopa re go lopa modimo gore modimo a go ipona gape bona ga se modimo khanya ga mo re wa tla gago ba modimo ba robetse ba modimo ba fitile ba modimo ba ipata le re lopa wena modimo gore modimo mo maimong na o santo tsira le modimo bilo itantse gore modimo re ikenya mo go wena Kristo mo rena modimo wa rena tsaya bo konka o tsara no bokutlo amen ntate re a leboga modimo wa go boloke modimo wa go sireletse re leboga setapelo ya gago mogaetso e re dire ka tsela ntse jana jaanong re a palama re a go tlhatloga thaba tota re a go besampo ai di a tloga motsotso e le masoma a mabedi le borobedi morago ga ura eno ya borobedi e rile ha re di raga re simolola thulaganyo ena tsosoloso
morago ga o ra fete ka kwano the big sly ka thulaganyo ya motswedi wa jazz ra o nela pina e monate e tla jalo ka Cross Maponya Cross Maponya ba re go laola wena ke be ke tsena ka motsana motsestoropo wa Johannesburg ka tsena ka Central Western Jabafu ka go nela Jerusalem encha CWJ ba re hambani ke ile ka go nela sona morago fela ga mo ka go nela pina engwe monate e tla jalo ka Saint Moses Choir ba re hororiswe ke tse go simolotseng ka tsona mo thulaganyong eno ya tsosoloso re tlile go besa Paula mokamedi re tlile go besa Paula mollo wa tuka ngwana mme re tlile go besa Paula ka fangedi ke yone fe tuko moya wa moti hai khona mo maitsiboeng a letsatsi le ha re ya go besa Paula ha re tlisa pilisi ke re modimo a tla boloke modimo a tla tshegofatse modimo a tla re be matsogo re botlhe ba ba lwalang mo mosong wa letsatsi le re ne re bua re kopa batho botlhe ba ba lwalang re tsweletsa temana ye re tsamaya ka yone gore e re ha ba ntse ba lwala ba itse gore letsogo la modimo le gaufi mo go bona le gaufi le bona le dutse mo ditlhogong tsa bona ga le batlogele mokamedi ke go utlwa sentle mokamedi tube ngwana mme mollo wa tuka masoma mararo morago ga ura eno ya borobedi a kompitsa di brain re amogela baresi botlhe ba bantšha ba ba fetsang go goroga ba goroga ka bontsi mokamedi ke ile ka bona monna ao ba ko mosukwane ke ile ra bona monna gore ba ntse ba goroga baretsi ba bašwa mo thulaganyong eno ya tsosoloso mo thulaganyong ya rorisanga mo stationeng se se matla sa 87.9 go ya go 107.9 ke motsweding FM re a ba amogela ba gaetsho le amogetswe dikgoro di butswe le amogetse ha o bua jalo di brain ebile o mphoposa ke bona molaetsa o ha o bua re ba goroga utlwa Kgosi Molete Jeff Molete a re ao banna re ha le rapela le gopole gore le rona re teng mokamedi re le bogabaretsi ba bantšha ba tswa mo boxong ba bantšha ra ba bogela mme batle go utlwa se moya wa modimo se bua ba buletse dipelo le diatla gore ba tsene mo ke ntlo ya lerata haleluya mo ke ntlo ya wa itse gore station se ke ntlo ya lerata motsweding FM ya tsholohe amen haleluya re metsotso le masoma mabedi le borobongwe o latela ura ya borobongwe seke station se se ratwang ke wena ke motsweding FM ke na le mokamedi tube ke moka naka le na ke bilwa di brain mokamedi tube ke na kwa gore jaanong re tle re tsene pitseng a re jaanong re tsene mo thumong re tsena mo pitseng ke go utlwile di brain ya mokamedi tube ntumelle ke go kope gore ke dire jaana ha re potela ka fa ha re bua o re kopela moya gonne ka gale ha re bua re ga se ka ga bua rona re a tlamise melo re kokobele tumela ntleng ba gaetso ba retsi ba motsweding FM re a le rata haleluya re a le rata o reditse motsweding FM konka bokamoso baneng ba nthusa ba tsamaile wena morena tlola le nna ke tshepile wena ngwagare ga maemo afe kapa afe a botshelo le ha nako e kete nna bokete wena morena a ko nthuse go ntwarisa morwalo o nkimelang kgosi ya khalalelo sedibakise a ko se fudue botlhe ba ba batlang go phekolwa ba tle ba ikine mo sedibeng se e tle re ha re kgaogana le bona ba tle ba bine mmina thokomotšha ka lebitso la Jesu wa Nazareta re a go rapela modimo amen tsala ya me bosigong ba letsatsi le modimo re neetse pilisi a re go fe yone Samuele ke wa ntlha Kgaolo ke ya ntlha temana ke ya 10 Samuele wa ntlha Kgaolo ke ya ntlha temana ke ya 10 the brain ngwana ga mma a ko banele pilisi ye o ka bele tube ke a ipuisa moretsi ke yona ye temana ke ya bo 10 Hana a lela thata a rapela morena ka pelo e kgalakang Hana a lela thata
a rapela morena ka pelo e galakang. Se ke lentswe la modimo, dijo di a bola, diaparo di a gagoga, mme lentswe la modimo le tla dula ka bosaeng kae. Mo maitseboeng a letsatsi le Mookamedi Tube, mookamedi wa ka yo rategang, re bua ka keledi ya mosadi. E bakwa ke go le dilo tse di dirang gore Mookamedi Tube tla leo Brain ngwana gamma moretsi o montle wa Motsweding FM o ratwang ke modimo ka sebele. Keledi ye o ililang e tswa kae e bakwa ke tsala ya me ya ratega motswana wa kwa gae o re bontle bo na le dibelebetšane e rile mo bosong ra tsamaya le wena ra bua ka yolola mara ha re mo lebeletse ra bona keledi e sa phimogeng ra bona keledi e sa didimale e bakwa ke ya pele moretsi keledi ya gahana e bakwa ke gore hana o na sa tshole bana hallelujah ya gagwe e ne bakwa ke gore dikgobo di ne di tla di re ga o tshole bana e ka re ke a bona mmatsale le ene a tsentse kopano le di-squeezer tsa gago di a re re tliseditse po jaaka wena bona jaaka ntse o palelwa ke go nna le ngwana bona ka phatsima o palelwa ke ngwana mogaetso keledi ya go tlhoka lesea ka nako tse dingwe modimo a go tshegogatse a go neele lesea a le goroga lesea lena le physically challenge lesea lena ga la itekanela utlwe matsale wa le didireng segolese wa le didireng a o ya ko mmereko segolese se sala le mang a o dula mo o sa bereke se tlhokomela ke mang Penina a kharametsa Penina a kgobotletsa mo botshelong sa bobedi keledi e dirwa ke mosadi jaaka wena mosadi yo tshwana le wena a go kgoba ka mafoko di-brain wena gamme keledi ye e bakwa ke Mookamedi di teng dikeledi tse di fapaneng tse re tlholang re di bona go na le keledi ya boitumelo ha morena re thuse go na le keledi ya boitumelo go na le keledi ya bohloko tse le bodikeledi ha mosadi a nyalwa o rothisa keledi ke keledi ya boitumelo mme gape o na le mantswe le dipotso mo go yena gore kwa ke yang teng ke a go phela jang bothata ke gore ha fitlha ko teng wa go tshela jang Mookamedi Tube se gore o phela jang kwa yang ko teng go tla laolwa ke molekane wa gago gore yena wa go bophedisa jang wa go botlhokomela jang ya bobedi e ke gopola e dirwa ke mosadi e sala tlhatlosiwa ko maemong ko tirong o iphetotse boso ke seganka mo basading ba bangwe a bona basadi ba mo atamela ka baka la gore o na le magetla wa laola ko departmenteng go utlwiwa ka ene kwa sekolo se tlhakogolela sa ka kapai ba re ke mosadi o mosadi yo mongwe keledi ya gago e bakwa ke di-brain wena gamma keledi ena e bakwa ke gore ke na le kokwanatlhoko la HIV and AIDS ke tsentswe ke molekane wa me lefatshe la nkgaola lefatshe la ntatlhela kontle di-brain keledi e bakwa ke Mookamedi Tube ngwananne go le selo se se ntshwenyang mo botshelong
Jesus. ke batla go ipua ke tibile mookamedi ngwana mme ke go bona mosadi o mongwe a utlwisa mosadi o mongwe botlhoko botlhoko yes brain mosadi o mongwe a tshegisa mosadi o mongwe ka basadi ba bangwe ai man mosadi o mongwe a tshegisa basadi ba bangwe ka baagisane ba bangwe mosadi o mongwe a tshegisa mosadi o mongwe ka batho ba kerekang mmogo le ene mosadi o mongwe a itumelela go wa ga mosadi o mongwe mosadi o hantse a rothisa keleng o mongwe ene wa tshega wa itumela ka gore mosadi o mongwe o dula ka selele temodi brain mosadi yo o tlisa botlhoko ka gore a bona basadi ba bangwe a re mmone sethuba malapa o etla mmone la mona apere diaparo tse ke ka baka la gore o feditse ntate wa ko next door botlhoko mogetso basadi ba bangwe dikeledi tsa bone di bakiwa ke balekane ba bone molekane wa mokhabara a mosule a re maetali sofa slakane ka moso wa go nyala mosadi wa next door marona ra mosadi mabana morare sofa slakane mokamedi tumedi tendikeledi modimo a re thuse ditendikeledi ka nako tse dingwe mosadi o tsena mo monneng a tsena le dikgolagano tsa lerato ba kgobokanye mmogo mokamedi ba kgobokanye mmogo ba sokosokolane mmogo e re ga dilo di se di siame monna a tswe mo tlong a puaganye mosadi yo ga gopola gore ke kgale ke wa ke tsogale monnao keledi ya nna teng modimo a re thusa modimo a thuse basadi ba modimo aba o tlo gana a reng hana re a rapela modimo ka pelo e galakang gonne a itse gore diphiri le bakunutu di itse ke modimo Diphiri makunutu titsizwa kiwena o tate Diphiri makunutu titsizwa kiwena o tate o batsware
bangenzang hampi batsijwa kiwena oh ntate obatsware bote bangenzang hampi batsijwa kiwena Amokameli Tube. Yes, the brain. St. Mary's Immaculate Young Adult. Jesus. Ba hlalosa ba re diphiri le makunu. Di tsejwa ke ye. Di tsejwa ke ye. Gore ka mantsoma go mokamedi. Le ha o ka ipuela lengopeng. Manong a tla e bona. Le ga ba ka bua ka wena mosadi. Jesus, yes. Ba ka seba ka wena. Ga ba senye sepe mo go wena. Wena o ka tswelela ba rapela. Modimo o tla go thusa. Yes, the brain ha o bua ja. Modimo o tla go thusa. A mo wekela di a gagwe. Yes. Ya tshologa. Ke mona di brain. Bona ja ka le mo ka moreng. O ipitla ka mosamo. Bona ka le mo ka moreng. O tshwere di shiti. Wa le. O tshaba go tswa ka kamore. Ka baka la gore molekane wa gagwe o tlhokafetse a sa mohangwana ba losika le ditsala a re bile ga o bereke o tlhola o ja madi a ngwana a rona o ile jalo o tla ja eng o tlhoka tiro wa moledisa hela hanare o tla nkutlwa morena o ka mere tube go le basadi ba ba sotlegang ka lebaka la gore ba sa dire ka gore ke bone ba ba kopang gore ba fepiwa fela ke rona bontate jaanong ga gana puo epe ya ka e buang ka lebaka la gore ngwana batho ga a dire wena a tshepa modimo tshepa jehova ya ka le ngwana o rape Hallelujah. Moretsi wa motsweding FM ke nako ya gore o ka re tshwara mogala ka mogala station ke sona ke motsweding FM 87.9 go ya go 107.9 mogala ke 089-860-5665 a ko re tshwara ka mogala go na le keledi e kileng ya rota mo lerameng la gago ka nako tse dingwe e le ka lebaka la bana ba ba sa utlwi ka nako tse dingwe le molekane yo kileng wa ratana le ena ha ke itse gore o fokae mosadi ka nako tse dingwe ke basadi ba o dirang le bona ba tshegisa ka wena ba seba ka wena e le basadi jaaka wena ba shaba gore ba o shaba ka tshwabotse ba shaba gore wa apareng ga ba apareng modimo a re thuse modimo a baakanye dipelo tsa rona modimo a baakanye dipelo tsa basadi bao ba tshega ba ba itirileng bopenina modimo a ba baakanye man ha bua ka basadi ba ba tshegisang basadi ba bangwe ke mona yo mongwe ke ho o bula o drop ha lebella monte o bona saparo sa kereke wa tine hallelujah o gopola bonne ba rapela le ba gopola bonne ba kereka le ba ja tshega ba tsamaya mmogo di-convention di-soseletso mare bonne bana ba tsweletse pele ba goga leina la mme yona mosrate ba ba kgathale e ngwana gamma tsaya sakatuku iphimola dikeledi ha o fetsa go di iphimola o kanolole suba o apele sefela ke na le modisa ke tlabe ke tlhoka o ka medi tube ke batla go atametsa moretsi wa station go na le moretsi yo lelang a lela dikeledi tse di botlhoko e le mosadi ka nako tse dingwe o fitlhela e le mosadi yo mongwe lelapa la gago le thubegile ka lebaka la gagwe e le mosadi yo mongwe
dikeledi di dintsi tseo re kopanang le tsona ka nako tse dingwe mookamedi Tube maloba ke ne ke utlwa mo dikganyeng mo metlhoding ya dikgang gote ko polasing nngwe go na le basadi ba ba bolaelwang teng mare ke letsogo la motho ga se letsogo la phologolo le nngwe ke letsogo la motho gote basadi ba ka nna bane go ba le batlhano ba bolaelwa go le gongwe foo mosadi wa modimo ka re ke a mutlo a re tšo wa mpolaya monna motshwari selalome se motshwari se mmolai diteng dikeledi tse di mo marameng a gago moratuwa a tamela o tsene le rona modimo a re thusa modimo a re fe maatla mo nako ga e tsena le rona tsela le rona tsela le rona re a feta tsela le rona mma rona ra rona tsela le rona mo phirimane ya letsatsi ba gore ba ruti phaka tiamme moruti today lead the prayer ai man re bua ka mosadi keledi ya rotha marameng a gago a teng mabaka a mantsi ka nako tse dingwe ke rona mo kgweding eno ya basadi selelo ke sa mo kgweding ya basadi ra sotlana re le basadi re a sotlana re le basadi mme wa ka ra sebana re le basadi re shebana ka tshobotsi mme ntate Mosiapoa marona ga le bua yana go gore le ge motho a o tsama mo strateng ba setse ba itse di diragala mo teng ga ntlo ka nako tse dingwe o sebiwa le ke molekane wa gago a go bua bosula mo batho molekane yo reng o dula le ena e le monna kapa a ikona ka re wa bona o a itse ntate Mosiapoa ai man o itse o ka re modimo a ka baakanya dipelo tsa basadi o ka re modimo a ka baakanya mo kgweding ya basadi o ka re modimo a ka kena mo gare ga tsone dipelo tsa basadi a di baakanye pilisi ga o tla go apara seaparo o boipoletse bonnete mo pele ga modimo gore ga ke a kerekeng ke ela eng ya go thuba metsi ya batho a ke ka ke ya go senya mewa ya batho go na le metsi a thubegile mme wa ka lebaka la mosadi a thubela mosadi wa mongwe motse tate Mosiapoa hai kon ha re ka ipaakanya re le basadi o basadi ke malwa jang ai ke ga re tsa ntlo e seng ya gago le ya mosadi wa mo mongwe a ke re ipaakanye re le basadi o ka re modimo wa ka re thusa bana ba sotlega ntata bona ntsa le teng marona re a leboga mosadi o iketlile marona re a leboga ipaakanye o mame a le mo bantse di ke a leboga mama o mame modimo a go boloke modimo a go thuse diteng dikeledi ba ratiwa basadi le batho ba botlhokwa basadi le malong basadi le botlhokwa ha le kabe le seo mo matshelong a rona re kabe re le bomang basadi le botlhokwa ba re bothata ba bo re tshwenyang ke gore go na le basadi ba ba utlwisang basadi ba bangwe botlhokwa re tshwengwa ke selelo seo se bakiwang ke mosadi o mongwe ai motsweding FM tsena le rona marona ke matsela le volo marasat yes marona yes bontate je dire di buang o tikar le ba profeta ai man ai Jesus ke phela tiri di buang ke di dira khala mo mathelong a rona ai man ai tere phela le tsone ai bontate ai marona re a leboga go kopa modimo a khotso a mpolokele nna a modimo a re thuse rona re modimo a boloke basadi le bohlokwa mo matshelong a rona ka ntle le lona re ka se kgone tsa leboga bontate ba marona re a leboga mo ka ba ditubeng ha ba retsi ba ntse ba letsa mo ke utlwisisa ke be ke lemoga gore ba palelwa le ke go bua ka ntlha ya go imelwa ba phela le bopening dikeledi di a tshologa dikeledi go bokete mo go bona di bone di bredi di sologa be di tla go kopana bo tla se ga seledu o itse gore motho o mo botlhokong ngwana go ga itsela le rona ke moruti Hlongwane Bishop Dube yes sir ukitsamtsenela ai
ore leqeba le tsile ka baka la Memo Brain ke utlwisisa hantle ntate ai ka tabolawa a MSA Allah ka baka la Memo ka lebaka la mosadi yo mo ke utlwisisa ai lo tsena tlo ke le yono ai ai ke le tebeletseng ka baka la Memo ka lebaka la Memo ya le body brain ntate mo ka medidupe re bua le ntate mo re tlongwane re ya leboga moretsi wa botsweding FM ntumella ka pela mo kamedi re fete ka fa a o batla go bona merekotso e nna matshang ya madi a gago mo dinakong tseno tsa ketsaetsego e direle letseno leo le bonalang ka go beeletsa mo Bitcoin gone jaanong go fetola botshelo jwa gago. Bitcoin e tsweletse go gola bontle ka boleng jwa ga jaana letsetsa le go simolola go beeletsa bogolo gongwe bonnye jwa 12,000 rand mme o letsetse poki mo 079 962 2570 079 962 2570 emeli eno ka motshwara mo 079 647 2944 079 647 2944 Ntabiseng o ka motshwara mo 079 151-8869 Ntabiseng ke 079-151-8869 Seke Motsweding FM re konka bokamoso bao ke ba Bitcoin mogaetso dikeledi ke tse dintsi mokamedi tube yes the brain ai mokamedi tube keledi di a rota marameng a bana ba ba ka lebaka ai haiko
Mokamedi Tube re sama a depend ra tsama ngwana mme kole ya mo ya setse tsamaile masisile a St Paul yes ngwana mme ba re simologo modimo a sa metlholo ka ba ka dumela gore hela jaaka dirile motlholo ka mosadi Hanna o tla dira motlholo ka wena mosadi o tla fetola botshelo jwa gago le ha ba ka go sepa le ha ba ka go senya leina le ha ba ka go tshega ba re gaonang gaona le ha ba ka go sheba ka tshobotse modimo o tla fetola botshelo jwa gago Mokamedi Tube ngwana mme ke go utlwa ra go utlwa lona moretsi wa montle ra go leboga tlherre mo kwena ko Villiers ra go leboga re mo atlhodi matlapeng ra go leboga moruti Stein Camp ntwa ga se rona ke a modimo ra go leboga le wena mahlodi le habe phaswane ra go leboga le wena Pontsho Monyatsi ra go leboga le wena Moefangedi Bogatsu ra go leboga le wena Lorato Goodman e kete modimo ba retsi ba motsweding ha ntse le bona wena mosadi tlhe a go iphimola dikele ditseo modimo a rabile a re jaanong go bua nna kgaotsa o tidimale o re tu ntate Tshepo Kgokong ka kwa setlagole re a leboga le wena Mokamedi Tube re a tsamaya me re leboga modimo re thusang yo tla thusang baretsi ba station se go nne o tlile go fetola matshelo a bona go tswa mo go nna di brand ke ne ke re ke leboge Penny Motaung motlhagisi o mogolo wa lenaneo le Simon Segoje motlhagisi wa lenaneo le Semerang kwana re a le leboga borra re le opela ba gofi Thato Mosi re a leboga rra a ba go motsokwana re a leboga gore bo le tlhagisitse tswelelang go sheba le lebe dithulaganyo tse mo Facebook ya Motsweding FM le mo YouTube rapela Mokamedi re tsamaya modimo wa rona botlhe ba ba lelang phimola dikeledi tsa bone ba tle ba nne le boitumelo gore Satane a tla swabe a tshwaro ya morena wa rona Jesu lerato la modimo rara kopana matshediso mo boitshepo ya ga station se di re boloke rotlhe ka Kriste Jesu morena amen go tswa mo go nna di brand go fitla re kopana mo nakong e tlang a Kagiso Maki SABC News re ikemetse ebile ga re tsele tlhakore dikgang mo Motsweding FM Sentle Brown le Mokamedi Tube motho wetso madume ke dimakatso mo taung dikgang ke tsa ura ya borobongwe mo Motsweding FM bothati mo letsholong ba mo letsholong patlo la ngwana wa dingwaga di le 7 morago ga molelo o fisitseng Blankwater Guest House kwa Vetdry kwa Northern Cape o latotseng matshelo a batho ba le 7 bana ba le batlhano le bagolo ba le babedi ba tlhokafetse mo molelong o batho ba bangwe ba le batlhano ba falotse molelo o mapodisa a tsweletsa dipatlisiso ba le babedi go tswa go batho ba le batlhano ba ba falotse molelo ba isitswe kwa bookelong go santse go sa itsiwe se se bakileng molelo se bueledisa mapodisi kwa profense Mohaura